Sangai Festival pangthokpada yaningdaba masing yam ka hena helaklabasu PR lengang na adumak pangthoknaba silli semshari masida security gi akan checksing thorang su locally pangthoknaba de adumak silli mapandagi delegate sing adumak kaunabadi sem sabadumak loikhre oja swai matang sida IDP sing na somuk protest si chathagadori oja leinariba anigi yengnarakpa matamda koina kamain toroga yengba yai aduga adumak pangthokpasida koi mayam si yaningdana adumak pangthokadori bribe oja kamai thamini Sana sigi internet displaced people have say koi lanjel loi highway akoi na maitai lok Manipuri lon da hai tar ga diko ado lanjel loi sing si ta sing na makoi na crime na ta taw na te ngasi maitai mayam sing na agi akoi gi kano da Churchampur da More da Kangpok da Ikaw da akoi laiba lamdam se is laiba mayam sing sina magi mayum da hanjaba yada na mai makai mai thadra laiba se makoi na aran ba tawbagi natteba makoi na maitai oirobagi makoi da attack tawrkhibane adura makoi si tongana inthoga aikoi kanaugumba kharana natraga praja sing maraktagi miyam public ki maraktagi akoi di shoktrabani aikoi di sigi post da shokte aduna ai di Sangai festival da salaga po yongani ado Sangai festival yengani haibgi wakhalon se masi tasengna aikoi miyam na masi khanbam thokte na khali aduga public na akoi mami na koko mi na lit tawra da IDP aduga tongan ba lup mayam na akoi United Committee Manipur na su hairakre sigi Sangai festival si boycott tawnian haibus wafam si masi tasengna aikoi lairiba Manipur gi issue se masi resolve taw aduga aikoi hana leiramba punsirol da hanjalalu aduga aikoi ngasagi tampakta lairamba maitai kuki mayam singsu haiba marsing aduga laiba community singsu yaw phangoi doribani aduna Sangai festival si namfu da tawdori se masi kari gino haiba wafam si aikoina governor da hangbaga loina na miyam na masida aikoi tasengna Manipur si restore peace lairabra aduga sumaina khaibung tanaraga tongan laiba Manipur gi saklon se masi permanent oina laibada aikoi loinamak da yanarabra haibase masi aikoi mayamna khanbam thoe na khalle aduna ihan hanbada aikoi na su delimited coordinating committee ki maikai di mosilaga haijening base Sangai festival si Imphal dabu tawrasu Chosampu dabu tawrasu any mafam da tawu matamda aikoi community mayam singsi punna yawbang ngamdri faudi masi tawam thokte aduga masida kaithoiba lak akoi crore 13 se masi IDP singi oina chingdabu oiro tamdabu oiro makhoigi welfare gi namuta kaithokpoduna hena fai haibasima ahamada haijeningi aduna IDP singna idea akhoigi lanjeloi akhoigi myoi singna thengnariba pose makhoina atatai tang akhoina tohonba se akoi masi langini haiba wafam sima ahamba thamjage anisubada aikoi gi leiba akhoigi Sangai festival da akhoina yaujage yauni haiba singdo nakoi gi aikoi gi yumdu mai chaktana lahaksu akoi gi IDP oina leirama taraga di Sangai festival yauning gadraba masisima adu aina yam nungai taw paw mana Sangai festival si aikoi na thinge haibagi paw si anataga miyam na yaugum sabi paw leira fawda aikoi gi Manipur gi miyam sing maraktagi private entrepreneur aduga tonga marak singdagi Sangai festival si yauge aduga masi hena masigi post participate tawge hairapgi chang si wagi haibagi paw masu leibako aduna masi aikoina miyam gi mayokta leirakpagi wafam duni aduga aikoi na leiba film se Manipur haiba akoi lairabak oiraba aikoi iramdam Manipur si Bharat sarkar na tokhai na tampakida layu kuki singna akoi tampaki mafam da changa kanu haidana India ki military mayam na support tawrakan da division nama tawnanabagi partition ma khainabagi lalong se masi aikoina yabam thokte masigi leiba border si aikoina masi thugaibam thoi haibasima aikoi miyam na khangbam thoi na khalle awmsubada Sangai festival si kari gi tawningi bano haibasima su aikoina khangkan Bharat sarkar na aikoi home minister na prime minister na aduga si akoi gi Amit Shah na mahakna sitting lauraga chair lauraga phamgiba India gi chief of the army yawba CRPF ki makok thongba yawba tonga ba security forces ki akoi gi makok thongba mayam ama yawraga phamgiba mifamna lawgiba warep
मार्च की तांग निपान दागी अखोगी फ्री मूवमेंट चनहनगनी हाइबदो हौजिबोक्तो इंप्लीमेंट तौद्री अदो मसी चनहरमगनी हाइना हाइरमबगी वानी संगाई फेस्टिवल से भारत सरकार सिलकपनी गवर्नर सिलकपनी अदुना मसीगी वकलोन से अखोइना ओपोज तौबम थोई अदुगा इम्फालदबु सिलबसु चचामपुदबु सिलबसु चचामपुदा मैतै सिंग चतपा यावइदबु ओइरबा इम्फाल सिलबसु अखोई हाल ताजरैबा अखोई मणिपुरी पॉपुलेशन ओइबा कुकी सिंग यावब ngमोइदबु ओइतारगदी मसीगी पोसे अखोई खुदिमंगना अखोई मसी बॉयकॉट तौबदनतना मदुदा अखोई मियामदा मदु कयिबा यावरप मतमदा मखोइदु मियामगी मायोक्त लैबा अदुगा भारत सरकारना सिल्लिबा अखोई तोखाई तोखाइना हिंगनलगा हिंगनबगी पुनसिरोल अमदा थमननबगी लैबा पॉलिसी दो मदुदा सपोर्ट तौबनी हाइना अखोइना लवम थोई अदुना मसी अखोइना मसी तसेंगना मसी अखोइना ओपोज तौबम थोई हाइबा वफमसी मयामना हाइनरइबा अदु पब्लिकना हाइनरिबसे मसी अखोइ मणिपुरी मिपुम खुदिमंगना मणिपुर नुंगसिबा मिपुम खुदिमंगना मसीगी पोसे अखोइ यावम थोई हाइबा वफमसी मा थमजगे अदुगा पब्लिकना यावदना फेस्टिवल हाइबसे सरकारी कर्मचारी ऑफिशियल खतना यावरगा तौबा याबा नते अदुना पब्लिक मियामना यावदना सिगी फेस्टिवल से माइ पाक कदबो नते अदुना मधुमसो हाइनिंग अदुगा ngarang si अखोइना मगी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 44 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मफम सप्र मतमदा थाईलैंड की अखोइगी मोइगी स्टॉल अमा खकदा फमगा वरि सानबा मतमदा मखोइना दिल्ली दसी तौई अदु मणिपुर दसु नखोइ लाकनिंगब्रा हाइना हंगबा कादा मखोइना मणिपुर की लैंड दु लोइरब्रा अदु नो पिसला अब्रा हाइरेबा थाईलैंड की हाइदि दे आर अवेयर थाईलैंड लेबा कंबोडिया लेबा चाइना लेबा वर्ल्ड लेबा मयाम सिंगस्ता मणिपुर थोइबा पोसे मसी अवेयर ओय अदुना लेबा फेस्टिवल से सुमना खकी इंटरनेशनल अखोइगी कयामसु अखोइ इनवाइट तौदना हानदि याहोलमीबनी अदुना मालेमगी लेबा मयाम सिंगदु कौरा कांदा अखोइगी लेबा कम्युनिटी मरक्ता लेबा माइगी कॉन्फ्लिक्टसिना अमुक लेबा गेस्ट मयाम सिंगदु अखोइना वेलकम तौदबा हॉस्पिटलिटी यावदबा ओइना उहनबसु लानगनी अदुना मसिगी फतगी दायित्व खुदिमकी दायित्वसी गवर्नरना लवम थोई अदुगा लेबा कंसर्न डिपार्टमेंट दुना लवम थोई अदुगा मणिपुर सरकार अपुनबना लवम थोई हाइबा वफमसी थमजगे